Chicken Horn kisempuk ni kilawan poi wer hasnong Damtring West Giant Hills District lakumba RTOA menta bat kini kipuk ni kiwan dam hak jaka jong ba koridor posnem kabran harut surak ba na jawa sadauki hak than riwa Giantia bat kini kipuk ni kila kring ru ya kipat ba bayat lenti kumjur ginong jongok kai bana bar jela makin hiar kani jaka ban sondur bat ring dor yaki lani ban ajing bam. Halo kejingwan poi kini kipukni na kaliang katanat wildlife Jowai West Giant Hills District nadu ka artarek mentau benai man la kasngi ki ya don baj hak ni jaka ban ai jinga dai ki na ki riu shim kabu hak jo kapor ban kentui ki paj ba nong pet kai ba kim dei ban tur sejan jongki yo jai e uba John Lingdo unong trai katanat wildlife kum uwei ubal syak ban set ban ap pahara ya kini kipukni uyathu bagi poi hak ni jaka man la kasngi nadu kapor men step ban lai phai pat jan met hadin bagi yo i ba baro kila kiulut chalor ki ding ki badon hak ni jaka ya jentip nendok ka artrik uni betul lah te nendok artrik ada jak jentip ka madam yang ina office yang nendok artrik ni man dapat ka madam ni man yang ini madam ni man dia em gua ada condur lah em ni man diburu gua pensik lagi lah em ni saya man gua lagi em diburu gua sim lagi mo sim lagi ding dat di man em ni dah man di yang di bagian di dalam nendok senang em ni man nendok offline lah man hidup em ni tahu Habai kran bagi Divisional Forest Officer Wildlife Jowai kakong N lalu kalai thu bagi ni ki judge sempuk ni ki dei ki baju petwer nakoi ka jaka sakawai pat hakum kini ki ayom bat ki ni latip kum ki Himalayan Griffon Vulture halor ke jingwan poi jongki omla bantip nang no kiwan tangban nakal yang ke DFO kepentikena bagi ndang beteng susu ban ai jingeda kat bakim pat pet